Çiyayên kato bi heybeta xwe tirs dike dilê mirovan. Lê sürüştiya li derdorê wî jî kêfxweşiyek bixuretîne. Çiyayên kato li navçeya Elkiya ser bi bajarê Şirnexê ye. Bilindbûna wî 2905 ye. Li kontara çiyayê de çemên xwezayê derbas dibin. Ava çeman jî di havîna de weka qeşayê sare. Ev jî dibe sedema bikaranîna zozanên wî deverê. Xelkê navçeya Elkî peskoviyên xwe û bizinên xwe li zozanên wî mîntiqeyê de diçerînin. Jê re dibêjin zozana Laleş. برخبر برخبر كيفا ما صعبتا ما البرخبر هاي هذا واري لالشي عمد هاتن زوماكي شوبة هاتن قاسطا ما تكير برخبر ما تكير هما برخل في ميدان كيد بري اري والله كيف خوشيا من رجا برخبر ريبو تبو خوشي شوانتي كريه اوهو ذاتها نزي بشيكو هذا حتى دي قابيجي من مهيتا يم بازي هاي ها بازي من دين هيتا دارده اري والله هذا شاي تدبيني خوش قضايا حتى بتا ماري نسي داري زيرن هذا يد بيني altın قابي زمانه بري هشي زير رنگه دا بالو داري بري فناد بول او قابي حتى في مملكته وكي دكرينه بول بشاي قفالي بول اري والله هم الفشاي هم يشباني واكير هندي تدبيني بله مالت ما بله الگوند بون دور بون دم ثان نویره زوزانا بریاتیه ام خو وجه بره ری نبو بره ریکا جهدی نبو خوش قضای 15 کیلومتر چند گنده ما دور بیه بلبیس امد هان و تان و دوارات هاتن جنکا وادی دا پشت خاله هندکا بابکل پشتی بو یعنی زحمتیت بره گله بون دانه پشت خود هان نوردی چونه بریاتی آخوا چونه گونیات چونه فکاتوی گیاتینا بو پازه لاوازیه او اره خوده هم جیانا بره ها بو دنیا او کیف خوش بو دنیا بره وگاوی امکانت خوشن بره دنیا کیف خوش تره بو Li zozanên Laleş û zozanên çiyayên Katoyê de xelkê navçeyê konên xwe vedikin û bi mehan dimînin. Ev kevne şopiya adapîr û bapîrên wan e. Kesên ku heywanan xwedî dikin, havînan berê xwe didin zozanan. Heywanên xwe li wê deverê diçerînin. Şîr didoşin, dikin penîr û mast. Dema firotina pezan were jî berxan dibirin. Ev yek jî weka mêrîcanek pîroz dikin. برخبر تشتكي يعني ملت روجا هاي هتافي قبل فيري ودا صافيتي هر سالت كان دولت هيلي نهيلي تتكان اما مال عائلة عمل فيري بون واري آغايد بين الجورة امش فيري بداهل وزرنا بيا چون فيري ما برخت خرخيرت برين تير گوشت خاطر امي فرطان نبا او يعني عمري منو بريد هتافي قبل او هبو تافي قافي جو دوام كافي قافي ملتا همي هاتو همي دولت واتو والي واتو قائم مقامتو شو يساقاوينينا از بري بيري بو محفتي مهدوتن ما دانش بيدت كرا بنير دانه واري متنا مال مت كرا ماست ام هرول دوا هسترا صوابن عربه نبو ام هسترا صوابن چون مرگس توتي چون ميدان زنگلي ام واري تان نبه demek ki me eve varit meyit beri bul. Babu kalid me eve varit wa bul. Em tane beril beri me
بریا خواهد کرد و ما سر و بره خواهد کردن و ما بخبر خواهد کرد با پرسیوالا هو بره نبود اما چون هافروکا هر مالک گیس که سر جد که مش خورد که فرادین و مجاج خواهد چید کرد و ما سلطه خواهد چید کرد و ما همیار هفرد خواهد ایوار امتحان مالیت خواهد رازا سحار جاری اما چون بیری وانه و اما چون ها بره هیب جوتک که اگه که بافری الویری مالویری پازده خواهد دو تو مچه خواهد چید کرد و ما فرادین خواهد خواهد و ایوار ما پارزوی خواهد دانه پشتا خواهد امتحان نیره Nifşên nû kevneşopiya bi sed salan li Zozanan weka festîvalek pêşwazî dikin. Her sal di heyva Tirmehê de derdikevin Zozanan û sê rojan konên xwe vedikin û dimînin. Roja xwe jî bi çalakiyên cur bi cur derbas dikin. Car caran di navbera xwe de lîstikok dilîzin. Car caran jî pêk ve stranan dibêjin. özellikle ve zenginiya ve işte ve pazar. Ama pazar jin. Ma pas Xuda netiye mast و پنیر و شیر مدخار ما arazi jit kela ma دخلت اینا دخل ما شهد کرد که آر و مدخار چو کاروان نتانه قضا بشه بابی آن عربه آن مثلا ریو بار نبو نما ما بخواه زراعت بخواد کرو ما بخواه پاسه خودان کرو با خدا مدخار آفه که خوشحالی چراوی وحی اجمه زیده یا هم نه کوچرتینن نه کس خورتیل مد کرد نه عمل کسید کن تزانی هر کسی که ویری پیدا arsa vücuda ya tapokir ya herkese kivi hay. Ye tübe mala ko slopya binye verdi rinye khare subahi tübe azozana na beş de şimdi bilmete ne azozana. Tücahati di qazay. Ece ev kültüre ve dastaveti izna xode de roj beroj xoşi çevit. Ha. Jibi xwa bere xwa de Irak etatın kan ne veri cover makomet gelin hal ve meydan ki bu tajmartın برنا عراق فروت جنی پاره ماتینا جنی پاره نه بود من پاره ندیدم چوا اوی گاوی رحمه خودی هر دا پاره یا خب من زوزانو همچه کچگی همچوی زوزانو همچوی بریه و همچوی مشکه و تشن والی و آدم هنتی بی دوری خولی من زمان خواه خولی براندیا من زمان خواه کوچری براندیا من شهیتی نبراندیا ام هول عالمینه صبر من نوع و امن کاری با شهر و مساگرلی نمرو عبدی کیو زمان ما ولی yazdı serum kaptırdı. Bu serum Di sala 2007 virveyê kevneşopiya navçeya Elkê bi festîvala binavê Berxpir tê pîrozkirin. Ji aliyê şaredarya navçeyê ve
her sal festivala binavê Berxpir tê li darxistin û xelkê navçeyê jî bi cil û bergên xwe ên herêmî tevlî festivalê dibin. بله عادته ما يبريه يد دايبابت ظلامت ما يد خزورت ما يتبرينا هذا عادته ما يتبرينا اما هذا خبره نشو باید ما يتبرينا ينا برد قلت خوش دي سارات خوشن همت خوشن بل هما هو نت قال هي جاني نشو باید برينا هواي خوشه آوای خوشه يد خدام پاستن چنا بره باز خود دوشن يد بي پاس مینات قضای دا ناچ اگه جاره که بو خودم چنه پیکنیک اب چنه هرده که محاوت کرد هرید دا پازه برن اولی پازه گر دا برن کنه جنگ داشه کنو کنه ریسنو کنه محفیر کنه برگ بشتی هنگه جی بهاری پازه بری هاوین اوادید برین برخد برین کرنا کپنات کپنه با شوانات کرنا دابی بله کرنا لحاف بله Navçeya Elkî û çiyayên Kato li ciyekî stratejîk de ye. 20 kilometre dûrî sînora Iraq û Sûriyê ye. Li aliyê wî a Bakurê de bajarê wan, li aliyê wî a Roşlatê de Colemêrg, li aliyê wî a Roşlata Bakurê wî de Sêrt, li aliyê wî Başûrê de Qilaban, li aliyê Rojavayê de jî Şirnax heye.